kwaphinze kwaba kuhle kwaba intokoto bazalwane labathandzekayo egameni lenkosi ukuthi sidibane sitawukhuluma njengoba tinyanga tinibhula ngelishoba lengongoni ngiphethe lishoba lamoya namhla ngidawubhula kakhulu eSwatini ngidawubhula impela ngiphethe isibhulo samoya ingcwele ngifuna ukutobhula ngiyethemba kuyavakala ake sesigijime lapha encwadzini ya 1 Peter chapter 2 sicela lapha kuverse 13 siyawuma kuverse 17 sitawungcabisha nje lapha napa just for the sake of time kuyavakala lithi ke le Bible lapha encwadzini ya 1 Peter verse 13 uthi thobelani bonke bantfu labasetikhundleni lokho nikwende ngenxa yenkosi umbusi ngobe mkhulu noma edindvuna ngobe nato tithunywe nguye kuthi titewujezisa labo labenda lokubi tibonge labo labenda lokulungile ngobe uNkulunkulu ufuna lokho kuthi ufuna kona lokho ukuthi nibavale imilomo labo labatilima ngekuthi nende lokuhle ake sisuke emagonso sigijime lapha ku verse 17 uthi hloniphani bonke bantfu nithandze bazalwane nesabe uNkulunkulu nihloniphe umbusi inkosi wabusise lamavi kuze kube phakade amen nginembuto ke lapha bazalwane labathandzekako siyababona labanyenti bafundisi siyababona abapostoli siyababona abobhishapi siyababona abaprofeti bayakhuluma badala banifaka umoya wekuhlubuka umoya we-arrogance wekungalaleli ngitsitena ngikhuluma kulokunye ngifundzisa ngathi dimbili tinto letena umuntu alahlekelana naNkulunkulu number 1 ngitsite kuhlubuka rebellious number 2 ngathi lithi iBhayibheli iarrogance kuthi gqaba umuntu othi gqaba akatshelwa akalaleli dimbili letinto letimbili leti tenda umuntu alihlubuke uNkulunkulu alahle uNkulunkulu bese naNkulunkulu uyamlahla ke lo muntu loyo lo wende lokho in vice versa kuyavakala so now lapha la sikhona khona Jesu ukhuluma ngempostoli Petro lapha uthi hloniphani bonke bantfu labasetikhundleni akabali ukuthi hloniphani labahle hloniphani lababi hloniphani labatidudla hloniphani labonzile hloniphani labaniphatha kahle hloniphani labaniphatha kabi uthi hloniphani bonke bantfu labasetikhundleni kuyevakala uthi ngenxa yenkosi ngenxa yakhe kwendeleni yena lokho bahlonipheni kuthi phatha kabi noma abaniphathi kahle kwaNkulunkulu kwenkosi inkosi letawabona nine kwenu lekufanele nikwende kunye kubahlonipha kuyavakala kodwa ke longabahloniphi laba sho ukuthi sowuhlubukile kuleli live laNkulunkulu sho ukuthi that person is rebellious against the word of God yena uyahlubuka kuleli live laNkulunkulu lithi live laNkulunkulu bahlonipheni bonke labasetikhundleni uma ke wena ungabahloniphi uthi lona lenkosi yaseSwatini lela isiphatha kabi uyibita ngemagama lamabi uyihlambalada liBhayibheli lithi wena sowuhlubukile ngekwenta kanjalo wonke ke umuntu losahlubukile lithi liBhayibheli ngumthakathi uyavakala wonke umuntu ohlubukile lisina uNkulunkulu umhlubukile wahlubuka uNkulunkulu naye uyakuhlubuka uNkulunkulu kuyavakala alright liqhubeke ke lithi bavaleni imilomo bonke bantfu ngekwenta tento letinhle noma ngabe lababusi benu benta lokubi nine yendani lokuhle nibavala umlomo lithi iBhayibheli ngisho netindvuna tayo tihlonipheni ngenxa yokuthi umbusi irula noma inkosi yinkulu ngiyo letithumile kuthi titonjezisa la kufanele tinjezise khona noma tinibonge la kufanele nende kahle khona ithi tihlonipheni naletindvuna tayo tithunywe yinkosi simakathe tithunywe yinkosi in fact tithunywe yinkosi lenibusako
nine nikwende nitihloniphelani nitihlonipha ngenxa yaSimakade tihlonipheni kusho iBhayibheli tihlonipheni nginembuto ukuthi laba ke labathi kini hlubukani ningayihloniphi inkosi shisani takhiwo shisani emabuilding bambani live niliwise economically yendani konke lokubi stagane ema roadblocks ni stage tintfo letimbi letendiwa ngemagerilla nihlasele lelive nikwenda egameni labani ngoba Simakade lapha uthi tehloniphani babusi nihloniphe netindvuna tayo tembusi letithunywe ngumbusi uyegcina egcinene uthi hloniphani bonke bantfu nesabe uNkulunkulu nihloniphe umbusi uyawaphinza uSimakade lamavilawa hloniphani bonke bantfu nemesabe yena uNkulunkulu ngekuthi nihloniphe umbusi ngiyolendvo lithi iBhayibheli ungamsaba njani noma ungamhlonipha njani uNkulunkulu osezulwini ungamati uhluleka kuhlonipha umbusi wakho lomatiko lophila naye emhlabeni kuyavakala there is nowhere in the Bible lapho khona uNkulunkulu akhuluma ngekuthi be rebellious because kufuna si understand ukuthi the owner and author of rebellion is Satan. The owner and author of arrogance is Satan. Wonke umuntu lo arrogant ngumuntu wa Satan. Wonke umuntu lo rebellious ngumuntu wa Satan. Bantu baNkulunkulu they are humble. That is why iBhayibheli lithi labo labathi thobako bayawuphakanyiswa. Bese kuthi bonke labo labathi phakamisile bathotshiswe esihogweni kuyavakala. Ngishito ngathi ngiphethe ishoba lamoya ngitawufemba manje kuyavakala. Kube kuya ngami ke umuntu ngamunye manje ngabe soyadibuka ngithi mine wonke umuntu lo arrogant ngumuntu wa Satan wonke umuntu lo rebellious ngumuntu wa Satan ngoba Satan is the owner and author of rebellion and arrogance. Then uma ungumntwana kaNkulunkulu uthi wena uyakwenda lokho asengilokutshela ke ukuthi lithini iBhayibheli ake sesiphinze ngoba namhla ngifuna sikhulume kakhulu kade silifunze leli Bhayibheli because bantu nangikhuluma bayabacanga ukuthi ngisuse enhloko kanti lendvo ibhalwe kule lakho iBhayibheli kuyavakala thatha lelakho ubuke kulo liBhayibheli ukuthi kubhalwe kuthini asesibuke incwadi ya 2 Petro this time verse 1 I mean 2 Petro chapter 2 sifunze khona sibuke lapha ku verse 17 again chapter 2 sibuke ku 17 sitawehla nalesahluko asenisifunze ngigijima lithi iBhayibheli labo bantfu bayimithombo lede emandi bathi ngungu leticutshwa sivunguvungu bagcinelwe bumnyama bebumnyama the blackness of darkness of hell kuyavakala bakhuluma emagama lalite bayenge ngetinkanungo nangenyama labo labatsandza kuphunyula kulabedukako babathembisa inkululeko bathi bona kanzi bona ngekwabo batigqili tekubhubha ngobe lokho lokumehlulako umuntu usigcilisako ngobe nangabe kungqoliswa ngulomhlaba nangabe kungcoliswa ngilomhlaba bakubalekele ngekwati inkosi lengukumsinzisi wethu Jesu Kristu baphinze bahlulwa ngiko sigcino sabo sibi kakhulu kunesicalo sabo lokungenani bekuyawuba ngcono kubo ukuthi mane abazange sebayati indlela yekulunga kunekuthi bathi sebayati baphinze bawufulathele umyalo longcwele labanikwe wona umyalo longcwele labanikwe wona kubehlele njengoba saga lesiqinisile sithi inja seyibuyele emahlandeni ayo nekuthi ingulube igezwe yagezwa yaqede yabuyela yayawubhoqoda ludzaka inkosi wabusisa lamagama egameni lika Jesu Kristu amen lapha sihloko salamagama lincetha wakhuluma sithi bafundzisi nebaprofeti bemanga
labo tokoloshi le ngihlala nginitshela ngabo. Sikhulumisa live sikhulumile ngale ukuthi iBhayibheli lithi hloniphani bonke bantfu nesabe uNkulunkulu nihloniphe emakhosi nihloniphe babusi nihloniphe tindvuna letithunywe babusi lithi bahlonipheni bonke. Kepha ke laba polofiti bemanga benu laba Peters baba prophet baba bushapi baba fundisi nali ke sengilifunzile iBhayibheli embi kwenu lifunze lithi iBhayibheli labantu laba bangimithombo lete emanti eskisi bathi ingungu letiqhutshwa ngumoya babekelwe the blackness of darkness of hell babekelwe bumnyama bebumnyama labantu laba. So ungavumi ke wena ukuthi uhambe uye esihogweni uhambe nalabantu laba. Nginitshelile ngathi Sathane akafuni kuya yedwa esihogweni ufuna ukuhamba neteam yebantu. Ungayijoyini iteam yaSathane nawe ufune ukuhamba naSathane uye esihogweni kuyevakala. Ngishito ngasi labantu laba liBhayibheli uNkulunkulu ucobo lwakhe so babrandile uthi labantu laba badinja bobani laba labadinja ngulabafundisi benu nalaba prophet benu nalaba bishop bonke lele bafundisa imanga lithi iBhayibheli bathi nje sebalahla iqiniso bawulahla umyalo waNkulunkulu behlulwa dingani kodwa lithi banithembisa inkululeko lengekho banitshela emanga banondla ngemanga lithi bayilahlile imiyalo yasimakade labantu laba lithi banjengetinja in actual fact batinja lethi thithe kanti setihlandile dabuyela dayawudla emahlande ato lithi bathi ngulube lethi thithe kanti diyagezwa dagezwa dahloba daphinde dabuyela dawugeza dawugqoba qofa ludzaka dawubhocoda ludzaka dingulube leti dinja leti. So noma ungathi mawuba addressa ungasasho nethi umprofeti noma mbishop vele uthi inja uvela uthi engulube ngoba vele ngiloku labangiko kuyavakala. Uthi ke Jesu nakakhuluma kulenye indzaba athi unganiki noma unganiki ematshe akho laligugu etingulubeni the swine unganiki ematshe akho laligugu. Baswati ngithi ke mine labantu laba labanonisako banitshele ngekuhlubuka seniyabati ukuthi babantu laba kanjani liba uNkulunkulu so bavetile ukuthi babantu laba kanjani kuqhubeka ke wena ubalalele labantu laba kusho ukuthi nawe uhamba kanye nabo. Nginitshelile ngathi Sathane akafuni uhamba yedwa esihogweni ufuna kuhamba neteam. Khetha ngekuthanza kwakho ukujoin iteam yaSathane. Iteam yaSathane yonke iya esihogweni iya ekubhujisweni selishito iBhayibheli lathi sigqino sabo siyawuba sibi kakhulu kunesicalo sabo lithi bekuyawuba ngqono kube manje labantu laba abazange baphendvuka at all because they were to be sent in the blackness or in the darkness of hell, but this time they will be sent into the blackness of darkness. Ngiyethemba kuyevakala sebaya ebumnyameni bebumnyama kuyavakala kube wonke umuntu longazange sakholwe uya ebumnyameni kodwa lo losakholiwe waphindze wahlubuka yena shoya ebumnyameni bebumnyama. Le punishment yakhe is being doubled kuyavakala. I-punishment yakhe is being multiplied kuyavakala. Nginiyala ke mina ngithi asebaphume basenze umbhalo longcwele ukuthi uphi umbhalo lothi bantu abavukele umbuso bantu abashise libe standstill abawisa umnotho abadestroy takhiwo. Uphi umbhalo losekela lokho ngoba phela thina silive lesaba uNkulunkulu silive leChristianity. Uphi umbhalo losekela lokho? Ngiyakutshela ngithi mine i-author noma umnikati we-destruction nguSathane. Bamba namagama nawo uNkulunkulu unguMelkizedeki lisho njalo iBhayibheli lithi nguMelkizedeki yinkosi yaseSalem kuyavakala. Lamagama lathi Melkizedeki asho inkosi yekulunga. uNkulunkulu ungumnikati uyisosi yekulunga ulungile. Lamagama lathi masikhuluma ngekulunga sikhuluma ngerighteousness la kuna uNkulunkulu khona kunenhlakanipho kunekuqonza tintfo kune-wisdom kuyavakala. Kodwa nasikhuluma siphinde futhi endlule sithi sikhulume ngenkosi yaseSalem. Masikhuluma ngenkosi yaseSalem sisho inkosi yekuthula
kuthula inkosi yekuthula la kunaNkulunkulu khona kunekuthula yiva incwadi yemahubo chapter 133 ithi entsabeni mayiqala letulu lena ikhuluma ngebuhle bekuhlalisana kwalabangcwele lithi kunjengematolo entsaba iHemoni nakehlela eSiyoni nakahlela eSiyoni ayihlele entsabeni iHemoni ithi ngilapho simakade atholakala khona simakade utholakala endzaweni lenekuthula ithi netibusiso tasimakaze ditholakala lapho kuleyo ndzawo kuyavakala kodwa umnikati werebellion nguSathane wonke umuntu lolandzela irebellion ulandzela Sathane wonke umuntu lo rebellious ulandzela Sathane wonke umuntu lo arrogant longayaleki njengoba nginiyala nyalo angiphakamele esikhundleni ayaleke loyo muntu loyo ulandzela Sathane ubombona nangaleti inhlamba kude umuntu waNkulunkulu lothukata inhlamba wonke lo muntu sengishito ngasibonke labantu abayinda leti into leto dinja njengoba lisho liBhayibheli futhi dingulube la sikhona khona sisebenzisa igama letinja netingulube kuyavakala kanti kuleli lesinye ku First Peter lisebenzisa igama letilima lithi wesilimanzini kuyavakala so bonke abantu labenda leti into leti dilima dinja dingulube kuyavakala ungavumi ke kuba ingulube wena ungavumi bantu bagucula ingulube kanze ngumbana waNkulunkulu hloniphani bonke bantfu hloniphani emakhosi enu kude umbhalo lothi vukelani lithi hloniphani ngisho netindvuna kwaNkulunkulu kujezisa akusiko kwenu liyeta lisuku lapho khona uNkulunkulu ayawuvuna emabele uma wena sowuvuna ungubani uma wena preacher irebellion preacher igospel yabala you are preaching the evil gospel ushumayela livangeli la Sathane livangeli le evil le destruction letakhiwo nako konke lokwente kwako nekubulawa kwebantfu konke lokho ngumsebenzi waSathane ushumayela idestruction kuyavakala so senginikhutile maswati lamahle futhi seniyati ke manje sehambani ngekuthanda kwenu balandzeleni labafundisi benu ngenkani yenu nangekuthanda kwenu liBhayibheli lishilo lithi bangimithombo lengenamanti bathi ingungu leticushwa ngumoya nani ke yibani tingungu njengabo nikhutshwe ngumoya lithi batinja letibuye letadle emahlande bathi ingulube lebetigezwe uNkulunkulu dabuyela dawubhocota lidzaka bhocotani lidzaka kanye nani netawutibonela siphetho sabo siyawuba sibi kunesigcino sabo lithi babekelwe the blackness of darkness babekelwe bumnyama bebumnyama esihogweni bye bye inkosi nibusise amen.